Salama si tamu sule. Sia paraya si dupa kaboro lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang latabasa lan atu yate dia lalamai Efesus pasal 2 angka 10 misa saya lako 22. Efesus pasal 2 angka 10 misa saya lako 22. Apa dolo latabasa sia latanan nung tu kadang na po matua mai komi ta masambayang. Tonton bangkan tu mak kure sumanga mati olo malabi mi puang matua. Mi kure sumanga mintu pak kaboro mi sia kamamasian mi lako kami ondong pitudio nakatuan selakona. Apa ya tu kami te mengakukan kuma to kasalankan ni. Pagari kani dio memintu salah budangki angki sipato umbasa itu dio nakada maseromi. Kena masalo mikiran nuan la umpatudu kani untandai patu borong nate kadami. Sambayang kan lansangan na puang Yesus. Amin. Belana ladadi kasih kaeloanta. Umpamisa pato malinna sia urondonni turinding usapai ia motu kasih walian. Nah dipakondi nakua urondonni balabatu. Siulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Kasendean sia kaparanuan na perasai tangia tomak tondok dioman na tondok Jerman. Sangadin na mintu bangsa lan lino turu masanang batu turu sende tonna tunna tembok Berlin. Ia momisa rinding usapai na pourung ia tu tomak tondok dio Jerman rampe matallo anna tomak tondok dio Jerman rampe matampu 20 karua tahun na masaina tang silambanan. Ondong pi anna mukun umpabu utu rukka batu kasirarian. Rinding pesapa iya to dirondon itu na tanggala kasera bulan sang pulomesa tahun sang saabu kasera ratuna karua pulona kasera. Siulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Yesus Kristus umpamana say sia ondong pi Rasul Paulus. Umpamana say lamay pak basanta atu yate. Ninane umbah say kumua. Ia tuto sarani dio tondok Efesus. Denduka na olay ba atu na perasay tu akan da disusi lan ala katuan na tomak tondok dio Jerman. Ia tuto sarani dio Efesus. Butung to tau tang dipalai rekenan. Dio mai to Yahudi. Ia tumintu to sarani nasangay to Yahudi kumua tau ia to mai to salian dio mai pak kaboro sia kamamasian na puang matua sia tontong bang tau di sangay kumua to ta maranuan lako puang kondi kada kumua ia to sarani nasangay to Yahudi to tuo lan malilin batu piituk sia to tuolan kamatakuran la diona kapatonganan la diona pak kalian den bang rinding pesapa unalai tidak dua agan kapatonganan bak tu agama ya te tu tang lama di nalamban ni tau ia tomai apa kurre semangat na sia pole parayan na langan puang matua lan puang Yesus Kristus. Ana rondon ni turinding pesapa iya toh. Mangka mo na pulung sia na pamisa puang Yesu ia mo to anna pak demo tu kasialaran sia kasi walian na tau iya tomai. Ya mo to anna tua mo umparakai kasianggaran sia kami saran. Silo kaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu kasih sengak-sengaran sia kasialaran biasa duka butu lan tangata butu lan penaanta sun jo buangan kadanta sia ondong pi anna biasa payan lan allo katuanta ulendui penggauranta. Ya moto anna ia te kadanna puang matua rampo duka lako kita solana sangke kumua ia tu kita te to nalabak mo ki puang matua sia na pulung mi ki puang matua tamami sa kadatuan na
ya mo tu suruga tungka sanganna. Ya mo misa inan sia agan latanane umpudi-pudi sia umpak kalabi itu mintu pak kaboro sia kamamasianna puang matua lako kaleta. Silu sola nasang anapena masalo namora. Untundui ki sola nasang la umpo pembuai. Tumintu nato lan katuan iate. Amin. Tama sambayang. Resumangat tu kadam mi puang mi pak pesanan lako kami. Mi pak piambaran lako kami. Kumoya tu kami te. Moy ana den tu kasih sengara lan katuangki. Apala tontongkan misa lan kapatonganan sia tuo si pakaboro belanna menggarontok kani lan puang Yesus Kristus tu mak pakaboro lako kami. Lan sanganna puang Yesus ki masambayang o ambe daw seruga. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.